Inggih. Oh, ngastawan ide Sang Arjuna niku durung sane. Sianapura mangken digelis kecawe oleh ide Bathara Cilu. Waduh cening pianak bapak ide. Sampun kecina abi perayan ide wani punika sane panghin ide wan pun kejang tu dewa. Ada pas wecan baku mantu kering ide wong kitene. Jaduh sakti wini Catur wisesa punika sane marupa panah kerupayang baku panah tu dewa. Sang Jata Pasupati punika sanes sampun lumrah ulat yang pesan dewa. Inggih
nemangkin jadi lan kurang pitian antuk wiramu wasante tilaga. Sasih ketiga menampih kapat rita kale ide sang ramu dewa kesarang ina keparin ide sang tarulak mana kacang dulu mereka Irike ngeraris dekan tenang antuk pare panjak idani ring pamucak pemargan ije dah adem ngelangunin pisan malih punika wenten tukat-tukat sane ageng sane linggah kepanggihan ide sareng kalih Dormaning punika toyan kadip punika yen upami ang ketiang waluya tirtep sane dahating mau tamu malih punika wenten tetamanan utawi telaga candi kepanggihan antep punika Dormaning toyan ketamanane punika yen upami yang ketiang waluya punika suci nirmala tanpa daging ada. Om Santi Santi Santi